Hello prolog thì podcast bài phía cả new vlog cả vlog này cho thì cả vlog ta kasih đây kebanyakan deh cepo Umroi Airport mo di di snow juni di ngerat snow mata in my hometown di see you when I reach there di di snow juni kapan ifi yang belum pas kun dia lokal entah nggak boy thì ini mau cái này đi cả vì phi cái view mà cái này trong cả airport thì đã lapor yang teh ya dah kita kan seperti hai phi ini di parking area bukan saya pergi nong one nong led bukan saya ini oh ini deh supaya rumah ini rada rawan bahaya deh supaya longgar ini supaya mut ya tips ni tahu ya betul ya supaya deh apa nih ngai siapa deh ini artificial bridge hello guys sebentar mau kita kena ke artificial bridge jadi kita selahi dan ini Umroi Airport. Demi potensi buat di tempat teknologi kena artificial bridge. Padahal hari pasang dia kena kita tentang kat no benahi. Mengambil atau sini di Kalimantan Indonesia artificial bridge. What is it? Indonesia. Kakak. Teman jangan kau nak kena artificial bridge. Sebentar ke kau kita. Artificial bridge. Senada semen mana? Ada hampir tu hak itu. Ada nak kau. Jika kau style bos lawan sumber air kita sah. Ya. Bong itu lah. My sister's helping me. Cement, green color. I don't know what's this. Maybe it's a jute or something. Hello guys. It's not so cold that my feet in the bumble like every Sunday macam apa pengadang sah. Namun sih nak baru bor. Dinda kami nak beli bahan. Kita pada tadi beli bor. Kita kita nak berwan. Deh kata hi. Deh suire idali ini kamera juga iba pelerba. Deh. Okay. That's so sorry for the video kamu nak deh kan show masih want sini teman pet jangan ni kena ke artificial bridge deh. Thank you. Kina kan ya? Kika. She is my model. No, she's something which of her. Akan do ini way guys. Deh video guys fila benda mi upon Instagram dan upon Instagram tiap ni fees ya. Ini menjeng rumah at the same time. Hi. Si follow ini Instagram tu add on pu 619 by info. Okay, follow ini Instagram mo. Unexpected mo akan do ini pak pu add. Nama. So we had enjoyed today. Kalau on plan ham terus ngapai sini kalau on plan terus kamu tahu kalau kamu dah mutai excited kota men kota komedi udah kotai kedua beriu pelak yaldi kotai kamu lele lah it's the best day ever deh come to the next vlog hai come to the next vlog benar kali bab beri kami ya yo deh saya jam i hawe ke pas semua
saya jumpa di Cottage Pond. Bye bye. Don't forget to subscribe, like, share my channel. Thank you.